30.12.2020. Krećemo prema Petrinji. Glina i sisa, volonteri čuli su vaš vrisak. Čuli smo i okolna sela, nemoćna priroda sve je pomela. Stižemo sada iz svakoga grada, bori se za neko bolje sada. Iako nekad malo se bojim, drago mi je što ovdje postoji. Velebitaška baza je došla. Kupljanje traje. Oprema ide. Ja skirim jasno, koliko će me travu, znači na najjasno, ja ću se škod, jednu, to napraviti. I ništa ne tiče, to je to. Kaže, voda je išla ovako. No veli je, to veli je. Kike. Krovove se radama pokriva, poklonit osmijeh i malo topline, da su se zna, da ima... Atmosfera je puno bolja, šator i oružarstvo je tu, su tu, vatrica je stigla. Oh yeah, double trouble u Petrinji. Pozdrav iz Petrinje, sretna nova svima. Osigurani smo, osigurani. Jer volontersko srce kuca opet, vrijeme je za na krovove se